الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Si waktu si iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, insawan dinake pasujud basi Adam alaihi salam, si waktu niya enggak pasujud si iblis. Wa Allah Subhanahu wa taala kulam maglabi fakhruj minha fa innaka rajim. Baluas ni kau pa inni ho kau pa inni iblis benalin kau yan pa inni pinagmurkaan ko pa. Sidang ayat wa inna ilaika la'nati ila yaumiddin. Saben natin pa inne inmurka kung pa inne yung pa inne lu magtonggeng-tonggeng si kao sampai taaw ilarak yung dunya. Ambanin ka jamaah muslimin, ine tungga si iblisin si waktu ya ila'nat wa Allah Subhanahu wa ta'ala. In bisara si iblisin si suratul A'raf, bisara ininen si iblis mamisayahin sumagawa binisawi Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memisahin. In bisara ininen ang bandela si iblis mismo. Min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Pain si iblis duk sassat kami pain si iblis kemon ipun nun yene anak apu ti Adam alaihi salam ini kita ini. Amban de heluhan de pain duk amban kukutan de. Duk amban kanawanan de duk amban biwangan de. Ine purpose si iblisin sinupatan oleh Allah Subhanahu wa taala wala tajidu aktsarahum syakirin. Duk kahikahan pain amban siye di magsarap suku tujuka. Amban ien de kambo te kambak sarang syukur tuju Allah Subhanahu wa taala. In sawaban nin kaya isa kita pinagkasuwa oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan pinagtipun-tipun sa mulia-mulia pagtipun-tipun. Menjadi in pagsarang syukurin bang kyo ngite ng buwa kung dinainu kung manahagga besuang kyo pili kyo siye painu kobet no magsukur jo inu-inu. Paini magsukur paini si ako paini makastahinan ko kapal si Yehin. Bang banding nunaan si ininen duk pikir duk akal rumhapian in pagsarang sukurin nakipatek kasi manusia bang yung magkabang niya makastahinan mo kapan tujuin. Dumain ke. Pagi bang ngayo ito kunit-kunit kayo magsukur sidang buwa aya. Si niya makastahinan ni kahapan tujuh kao may kayo magsukur tujuin. Naku itu in Allah Subhanahu wa ta'ala makalandu kahit kapangurong ni kita kahapanin. Lu ni kahapan pamaranan. Lu ni kahapan ini ni amban pangurong ni Allah Subhanahu wa ta'ala amban sa babayan sa kita magsukur tujuye. Tandaanin pan Allah Subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'mati la tuhsuha. Bang pain na itong mo kahapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanto-tanto na pain na kita ito. Menjari in kahapan Allah Subhanahu wa ta'ala binahagi o may kaulamaan ten di atas telu pagkala. Pagkikita ito may manusia. In kahapan Allah Subhanahu wa ta'ala binahagi o di atas telu pagkala. Ika-isa ni'matun 'ammah wahia tashmalu jami'ul khala'iq. Ikadua ni'matun shibhul 'ammah. Ikatelu ni'matun ni'matun khas. Tagna-tagna ito te yan pa ini ni'matun 'ammah. Yan pa ini kahapan pangurong ni Allah Subhanahu wa ta'ala magpaidda kemul makhlukat makas pinapadjari ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amban katumbu-tumbuan lamut makaido kahapan amban yene nikmat pangurong Allah Subhanahu wa ta'ala
demikian amban binatang, demikian amban manusia. Lamun ini maka edok kahapan amban nikmat ini. Wa ini elawiyah, ya de elaw pinangat sa longkuapian. Tanda nin jamaah muslimin, pain me sayantisim, bang pain me paadjas, pain me elawiyan, pain me da pulgar at japariawa, lanes kemun dia tak belak dunia ini. Demikian bang pain me paadjas at japain me elawiyan, da pulgar pariata. Makais musab pain me dia tak belak dunia ini kemun. Amban ini elawiyan, nikmat yang kahapan yang sehati-hati pemulung Allah Subhanahu wa taala. Qul ara'aytum in ja'ala lakumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah a'ilahum ma'allahi ya'tikum bil laili taskununa fi bisarahum biko paina Allah Subhanahu wa taala o kampain me anak apu Adam ini kita ini manusia. Bang paina ini nang Allah Subhanahu wa taala elawiyan kakal sampai selew kiamat. Maksudnya ele macam ini salam-alam dan niat sangin ini. Niat tepe paine mabagi setia aman Allah Subhanahu wa taala magpatek kasangin dito la tablah dunia supaya pahali-hali hante dan niat. Dan niat di jamaah muslimin. Ikawe sanginian. Pada Allah Subhanahu wa taala wa ja'alna al-laila libasa. Pinapanjari me kami atawakan ini nang me kami sangimin supaya nabunan pa ini aurat anak aku Adam. Amban ini jamaah muslimin. Ini nikmat amat Allah Subhanahu wa taala. Kahapan amat Allah Subhanahu wa taala magpaidda kemunin yang bekas pinapanjari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ulanian pinaturun oleh Allah Subhanahu wa taala gak ada pinasosyo wede nakapu adamin bangnya tinanim ni supaya mangangkut mohe nata-nataan ni pinaturunan oleh Allah Subhanahu wa taala ulang supaya yang niat nata-nataan ni ini yang ban tinanim we anak kapu ada ini kahapat aman Allah Subhanahu wa taala we kita gi magsalam syukur tuju Allah Subhanahu wa taala. Ulali nakahante kam dua bahagian nih. Nia pain nih hak nia lah. Pakute kahapan nih magpatalibut kita yang bangkalatan nih. Tanda nih bangades nih atau akan ngadekdes Allah Subhanahu wa taala dan buah kaumannya di nekdes inurungan ini adab bangi pidatikkan heluin beliau atau akan ulan. Demain ke bang bayangan lu si bisa hatian. Pinatekkan oleh Allah Subhanahu wa taala ulang. Jadi kita patala si Manila atau kan si Mindanao, ya pa ini Bagyong Ondoy kemian, pinatekkan oleh Allah Subhanahu wa taala ulang. Ubus maglasi kemo ubus binsana ede dan buat pamangan ilarap oleh Allah Subhanahu wa taala. Amban ini magpatalipon kita. Amban kalaatan ni pakute kapan itu Allah Subhanahu wa taala. Niat dan mu'alim dan buah ini bang paling nganduk jamaah nih di kaulanan sampai ke ganak hanti ke jamaah nih pa ini dan buah ini pa ini atawakan dan buah aulia ini hawa pa ini kesajiman nih tuju Allah Subhanahu wa taala hawa kesaj pak ibadat nih tuju Allah Subhanahu wa taala di pa ini kaulanan mana gabes suang hanti ke nangis ini dan buah ini pag nangis ya ini akanin atau akan ini hetonin inulanin pa ini pinaturun oleh Allah Subhanahu wa taala lasa sikemun manusia bangkuin pa ini ko kinalasahan oleh Allah Subhanahu wa taala kadi iya ko kawana amban yan sibay tukbal de pagsarang syukurin sibay pabendel de pagsarang syukurin lune ki amban kahapan ini nih lune ki amban kahapan amban manusia labian dengan manusia Allah Subhanahu wa taala dan pekarajaannya sibay pagkate pagsarang syukurin itu Allah Subhanahu wa taala puasa amban pitu kiti hak nikmat ikadue pegi tiap kurang oras den ulang lari dan timinisa ya ba ini ni'matun shibhul 'ammah wa hiya tashmalu ba'dul khalaiq
Ia painnya nikmat kahapan ininin pinaturun lu sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Niya amban me manusia hinaram mo nikmat ininin, niya amban me manusia umasik sa nikmat ininin. Atin makaedto kahapan ng nikmat ininin. Pain Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ini nikmat ini nikmat cinta Islam. Kahit kalang man manusia hinaram mo ini nikmat ini, kahit kalang man manusia umasik sa nikmat ini. Magsyukur kita tuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amban sa mawaliin, ini mi aka, ini mi sa mi asurgain pagtaabot siya lukiyama. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lillah an hadana Allah. Magsyukur pa kita tuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kahidayatan kami pa ini si dia pa ini umasik kami dalam agama Islam ini. Bang lumay sa Allah Subhanahu wa ta'ala ka kami pa ini umasik dalam agama Islam ini. Gak kami pa ini magdapat-dapat dalam surga. Jadi Baik Allah Subhanahu wa ta'ala siya lawinin al-yawma akmaltu lakum dinakum. Siya lawinin pa ini takompleto na may kusika ang agamali. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Duk kompleto dulu sampai ko ini kahapan pun tujuh kami ini nikmat ini nikmat agama Islam. Waraditu lakumul Islam dina. Duk pa ini magridak ni ko pa ini ingkaan yan pagagamaan bigyan ni agama Islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Sabenna ti pa ini in agama tujuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tinayma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agama Islam ini, pangagamahan din ini. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sini-sini pa Allah Subhanahu wa ta'ala mag-agama. Sadi ang mag-agama Islam ini, di tinayma tujuh iya, lupa niya pa ini amban may aalugi pagtawag sila ng kiyama. Ang maniyan, yan ang agama Islam ini ni'mat sa hati-hati paguntungan dan buah anak aku Adam bangkalian dan umasik dalam nikmat ini disarta pinagpegang niya. Ina agama Islam ini jamaah muslimin dumain hinang-hinang ng akal. Andang ni makasiluki suwi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni. Al-yawma akmaltu lakum. Si Allah ini dan pa ini ta kompleto niya may ko. Si kami ni agama amin. Tanda nin bang hinang-hinang ni agama Islamin. Hinang-hinang ng akal. Kaya si Ali radhiyallahu anhu. Bahadya pa ini agama Islamin pa ini pinikil-pikil ng akal. Si pagsa pumidjas ni jamaah muslimin. Dumay kinidjas te ini bagtude asekte mang suci bakas kita ngayon terus bang kyo mag-ayal sa puno sa miya naman yata intende. Pain si Ali bang nadya pa ini agama Islamin pa ini pinikil-pikil luk akal. Nasibay pa ini sinapuhan duk buhayin pa ini man diyawa tapi ito pa ini pangandiki. Sumagawa pa ini agama Islamin lumay pinikil-pikil. Amban yan wajib si kite yan ngati ini agama Islamin. Sibe inadjian. Sinibebegan di bang ini diarin ni. Naway ante bangtek ka bulan Ramadanin kahit kanan ang bangtek ka magkatuehan te kahit kanan ang bangtek kasinduehan sila hatte magpikil-pikil sa ini may pa ini makasinin ng rasulin ini may pa ini ito nga matatuehin magitong ini itong hante kiwulanin lupain Rasulullahin sumu liru'yati wa'aftiru liru'yati muasing kampanye di bang takikay ni bulanin, dukmuka kan bang takikay ni bulanin maksud din ni bulan bangungus bulan Mei na Ramadan. Hindi buang bulan ini bangungus Ramadan. Sawal ke. Sawal na bang takikay ni yung muka. Dumani sa sintuay maginang-inang, di may pakuha bulanin. August pa ini ito pa ini muasing ni kita. Pagka pa ini puasa niyan may pukwal. Gak pa ini kompleto. Ataw kan may puksiyang. Gak pa ini kompleto. Ini nang dadalilin. Dan po waktu magnasihat pula si Kampudos. Napain ni, piyun besar po pain nito. Bangkoy kita, piyun besar po pain nito. Bangko pain ni ngalawas ni oras. Ngalawas kyo pain ni telung oras.
Sine kapay ni makaste. Napain ko apa? Bangpain ko besinong besitampulu. Bisan medyo kakuhapan malawas daw oras sa malawas kita siya. Bang may pinigil-pigil pa interuk aksal. Naman ni alam Islamin. Sebagai pakrut di akal ini. Pain yang ulama ini. Yu'badullahu. Apa ini? La yu'badu illallahu. Gak pain niat sinumba buat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'badullahu ala waqti ma syara. Duk sinumba pain Allah taala si waktu bakas pinag-uyun-uyun ni Allah Subhanahu wa taala. Bakas ne inaring si Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya silabian pamukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dagyo pareho relo. Pain Rasulullah man sama yaum asy-syaqq faqad 'afa 'abal qasim. Sine-sine pain ne muasa siya pain ne pagduwe-duwe tantu-tantu rin makapagmaksiyat si Rasulullah. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sine-sine magmaksiyat tuju Allah Subhanahu wa taala ug rasul ne tantu-tantu niya pain ne sa tampa-tampa atawa kan tampalin kalepas ne. Faqad dhalla dhalalan mubina. Ieu pain ne tampalin kalepas ne. Dan aja kamu lagi pesan kita apa? Aduh kata aku ke magbisa sa ini sila makapan bisayan. Kita rin dito mabisahan sa miyaan ni pinay Rasulullah. Ini pebisa miya pa niya ahlul akalin. Ad-dunya pa niya bahrun amiq. Iya pa niya dunya yung pa niya sa bantul lalim. Kadgari ka fihi unasun kathir. Sabihin natin pa ini lembo kay kana ng manusia na tabulak dunia ini. Ini namun faj'al safinataka al-Islam atau kan al-taqwa aja wa jalla. Ini pa ini hinang bautuin. Sibe pa ini upasin kiyo bebegan ni araw Islam atau kan katalayo tuju Allah Subhanahu wa taala supaya kiyo lembo. Nikmat sehat-sehat nikmat aman Allah Subhanahu wa taala. Ini apa sekali ini. Saya ingin kita ketahuan supaya pahigit te pangatian ten niya koneksyon ni di dalam agama Islam. Dua nadasab kyo magagama si agama Islam. Alin Islam sumakawa kakahinang nung may kakahinang Islam. Yan useless. Kaya ka naman kita. Makakita kyo wala sinesangkuang ka waktu kumadila sangkuang ka 3 bulan. Makakita kyo may dialin ni Bar, alin ni si Mahmud, tabiyak bangya alin si Mahmud do, atau akan sini-sini naman ni alin Muslim sumakawa kakahinangin, maksudnya tinagaw ni Allah Subhanahu wa taala. May kinakatauhan mo ini Muslim mangmati. Na sila mamatay niya. Sila si Mahmud naway matay. Pinay matay na maginuman. Ako kan akong pinayin di Saya. Karena akong pinayin di si Jet Li atau akan di si Jeffrey. Di si Juan, karena ako di si Juan. May kinakatauhan mo ang bang tinaat niya rin niya. Ang bagyan, sila'y pa bangkyo magbuo agama. Sila'y pa tanda si kawin niya loo. Yan inkao sabihin na kay magbuo agama. Ikatelo ni'mat binahagi may kaulamaan dari jamaah muslimin. Ini pa inne ni'mat bakas pinaturun ni Allah Subhanahu wa taala lu si ginawabaran mo. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa ila kiyo pa inne mayang lu si baran mo yan. Ini ni'mat pinawa oleh Allah Subhanahu wa taala tubuka. Ni'matun khas. Tangan, nikmat tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian taingi, demikian mata, demikian leher, demikian ulun. Kemun inalaikan tiyan nikmat yang khas aman Allah Subhanahu wa taala. Tandaan bangko pinapanjari ni Allah Subhanahu wa taala. Ulung niya bisa nikip-pakip dan buah darwang ni. Gi panaat ni pasungin basung. Gi panaat mo pamin akang nikmat yan amat Allah Subhanahu wa taala.
Matanu yan ininang mo Allah subhanahu wa ta'ala dikiki at hanti kayo sa pupong-tipapong. Bang ko ininang mo Allah subhanahu wa ta'ala ko matakumot luha. Sa iya te bantuk nun. Ambal sa mabayan, ni'mat yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita kompleto, kwe kita bila ikemon. Kahit iyan talisang bangsa inge kahadihan nikmat. Iyan nilalitan mo inginin. Gay! Painu tangan mo ingin kung ano ka nakagak ni. Sumagawa pang alat ni tangan mo inginin. Mikirin talisang bangsa inge kahadihan tangan mo inginin. Kahadihan kapaidahan mo inginin. Rungante ka upama. Harunur Rashid. Si waktu yang hantik yung inumbuhay na baso. Ini numek sa miyang buhay. Napain niya na po wazir men, bataan niya yan asistan ng bangko ikite. O kyo pain ni boss, bangko ikite. Bang pain ni bangko kyo pain ni siting nga sahra. Gapain ni niya bohe. O pain ni bohe, pain ni dabaswinin do. Bang pain ni nakbiyel ni pain ni si kao. Pamilino niya yung dancing nga mampangnakuraan. Pain Harunur Rashid. Beli ko pain ni. Imban pag nakuraan Harunur Rashid, amban Central Europe sa maguba sa China. Iluha pag nakuraan ni. Pangurong ko pain ni pag nakuraan. Namangisap ko pain ni. Buhay na masuyan di tinagawa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bang pain ni si may kyo pain ni paguwa pain ni buhay na masuyan ang bangkaw pain ni si may pangurong mukimong pag nakuraan. Pain ni pangurong mukimong pag nakuraan. Ang bagiin, yan ay kahalgaan ni'mat. Yan ay pangurong pinabuo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kita. Kisahan ka, si waktu yan pain ni kisah Ashabul Ukhdud, yan pain ni dapuruwang. Tasabot yung kisah ini si Suratul Buruj. Bangkau ini pasal kahapan, pasal nikmat. Minggu kuih boleh tahan ini. Sering dia memang subjek, buat nanti enggak sayang keras deh. Insya Allah sebenarnya kau itu nggak produksi. Bangkau ini si waktu yang ini kisah Ashabul Ukhdud niat dan buat Sultan ini mengaku ia Tuhanin. Paini aku paini Tuhanin. Ngapa ini sama kakek dia manaku. Kue bes kisah Ibrahim alaihissalam si waktu nih Nabi si zaman Ibrahim. Tiket binasan nih dan buat yang di maliknya paini aku paini malikin Tuhanin. Dapain Ibrahim sakit kau paini kau Tuhanin. Allah subhanahu wa ta'ala yang paini magpakalong magpapatay. Dapain mayang kau paini. Ngayon daw ay dua lela pinapatay ni buhain. Da pinapatay da iyo sa akin ng buhain may paini. Kaya ko paini mapatay kaya ko makello. Nasa miya. Ngayon po ang lainin, ngayon po ang sultan yun, mga kuya Tuhanin. Sarta, maghinang bangkuit kita tu, bangkuit kita iskulan. Iskulan ini nang nginin, ini pinangajian malain ilmu sihir kemon, sihir. Sihir ini amban pangaji sin syaitan, parkala syaitan. Ang kau masih kan sini makapagsirik kau tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Pinangajian malain para kajian sihir. Owos, ia pinaasik nin kemon aatako si kauman nin makanak-makanak. Kemon aatako makanak-makanak. Pag po kita ini sekolah, pina-school. Owos niya dan buwa ng anak. Kalukaan ni Allah subhanahu wa ta'ala pangatian niya. Ngalarak simpang na Qur'an niya. Sibay na kanak ini umasik si ia dari sekolah lagi. Nah, sangat-sangat mengaji nih. Pag mengaji nih saknyaan, ini ada buah abahi nih. Abahi ini patapuk yang buku pangkuy kita amban katalah-talahan. Pinanteo pante wajah ni pengajian ini, pinanteo pante wajah ni sultan itu. Siapa abahi ini dikumpul ni iya Tuhanin. Pak ini jubang, pak ini iya Tuhanin. Patapuk aja. Dikumpul nih, pikir-pikir ini.
Ini gay pa ini menjadi iya pa ini Tuhan na bahili ya bahili. Gatamis ko sultanin. Na bagi bang ini magpain na lumayan ka Tuhan mapatay mo to. Na pagtime sa niya ang pagdakmisa palaring na kanakin. Yan na kanak kalukahan ni Allah Subhanahu wa taala pagatian niya. Painit. Hindi nga lang ini. Ani amat. Kanya makas ko pa ini ngaji bilayang ban ang sultan niya. Na ini pa ini pinangaji abil pa ina mahiling. Pa ini pasal pa ini sa niya atas sa imusi, sihir. Na pa ini banyak sa pa ini tuan ko pa ina mahiling. Na pa ini film ko. Na pa ina mahiin. Ere pa ini magnik saksi at sa pa ini ga niya. Magpakelong, magpapatay, magkurong rijiki, magpaya-paya, singkemon, dia tak unak punya ini, mutbalinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Painawahin sila kanakin. Napain na kanakin yung muno niya, na po, kung kayo kita eh. Gaya pa yun na ginari bang tayo sa kami. Gaya pa yun na ginari, patay kayo pa yun eh. Napainawahin eh. Bangkyo pa yun na hinabuto, si ako yun yung salon. Bangkyo pa yun na lain, si siya yung salon, bangkyo pa yun na gaya. Yung pa yung nag-inusa. Nakandat isa, tuloy-tuloy pagpangajiin, pagpangajiin din ininin, tuloy-tuloy ngakin nakanakin. Sampai kawa tayo, magdayday din nakanakin. Kung sabi alay, kaya may hindi kayo ngaji eh. Pag tayo nagdayday din sa siya, may pandak isa, pagkit nakanakin niya klaro ni magnakura dalam paglahat. Niya klaro ni magnakura dalam paglahat. Pagkaya sa miyaan ni kauman din giro kyo umuplot bang niya kisig mo. Baya yung alintas sa dilahat. Yere patengge ni agama Islami sa dilahat. Maghijrah ko zaman Rasulin naman Makkah tujuh Madinah. Maghijrah. Pagkaya waktu bininsana sila si Makkah, maghijrah si tujuh Madinah supaya si kaluhaluhaan, kaluhayahan. Dapat bisa dan buael leo. Niya lalan sa niya. Lalan hingga niya palawian sa dila ilo. Dekati kongkong be atau akan bohe be pesedi ke umawi. Bang lalan lu sa niya hingga niya palawian sa di niya kongkong niya tawakan Allah wa'ala basta gak niya lalan gak niya palawian sa di. Na niya layon silalanin. Gay magtepok niya kanti kawahin na gay bal ganabahan ni palawi kaya nyeket layon be. Tek ka na kanapin. Pag tek ka na kanapin, ini pa yun kataliwan din. Ano pa yun yung niya pa yun niloo layon ba ko ikita tawakan ini asad be halime o pa yun nyeket pa yun kay kalumabayan. Apa yun na kanapin? Ini pa yun kataliwan din. Napay ka ulit ko ba yun nga? Nyet ko di batu-batu na kanapin. Tinibag layon. Ay mangiket yung malayin. Yung mungli at pangsiyatan. Painne tibak dikaw painne si alen Allah Subhanahu wa ta'ala gak niya magpakelong gak niya magpapatay wag malingkan din pag tibak ni ulang maklabi bang tawa kay layon lo mati layonin napagi sa benter pagtawid ng Allah Subhanahu wa ta'ala benter napandapista sultan lay ga inu painne makamatay basta nag-ulit nero gaya inu-inu ay kaya pagandaan ni sa di. Kapag pista to. Gaya inu-inu. Bain niya, bata ko pa ini, mata ko pa ini. Gakatuhan niya pagpuluhan ni sa di. Pagkat pista lahi na kanakin. Paglahi na kanakin, mintas lahat sa di. Nalune, ketate sa di lahat ni. Kabayaan din si patengge ni kalimat tok. Ini agama Islam ini. Si tuminggi ini. Siya matinggi panji bang pagkite. Nawas siya niya bataan sultanin, niya bataan sultan niya gihe makakite, saki, sakay saki bataan sultan niya, iya bataan ini pasuno si iye. Banggalay sultan ini magsultanin, pasuno si iye. Na sakay saki. Bang pa ini niya makatambalan ako, pangurong ko pa ini, pag nakurak ko pa ini, banghaja ko pa ini makakite. Nakurak, pag nakurak ko ini pa ini pasunog si sultan.
Na pamano ni. Pagkalay si kite, atas pesek, baka dyan makabarangay, atas pesek, baka dyan makamihor. Pamano ni? Pamano ni kahatian ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat mata. Ni'mat mata ini. Lai si kite atas polong, lai si kami, polong ni tanganin. Si pag-eleksyonan, magtimbak na niya ni mati. Yan lo, ginawabaran pa yan. Na siye, baka dyan katambalan mga dyan, tayo doon yan tapa, tao sa wala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, pangurong pag nakurain, pasunong si sultanin. Nakiti atas konservarate, ito ni Maya, atas bupese. Baka dyan mo ka nakurang, dumain ki. Nanakanaklay, Gesamihan, nanakanaklay, kahawa niya magpatambal si iye. Kahawa niya magtambal si iye. Di ini palambalin, tambal te kayo pa ini gak niya magpakole sa ikemong samihan membuat malaikat Allah para kole. Kole kahawa niya magpatambal si iye samihan. Kole. Juan at magtambalin, uwag tawal ni magkakauling dumain. Si Zaman Musa kinian Bang Sulaiman, kukulang pati. Niya magpatambal si iye. Tapi tidak tali. Keinginan niya de amban may tawal-tawal makasirik kita kung may hung sirik yan, hindi tahu sa pagtambal. Hindi tahu sa pagtawal may yan pa ini niya may dua atau akan binasa niya makananin, yan tahu sa sirik yan, magsaitan niya. Ganyan. Sibay, yan pagtawalin niya atas apat para niya sa jinari. Sibay, di pasik pilih, sumagawa pag-iyan, pasal pagtambal itu tikisay ninin. Kulang paten Allah Bang Musa kemian Bang Sulaiman. Pa ini niya magpatambal siya. Apa ini gawin ko tao? Bukan dengan doa atau Allah subhanahu wa ta'ala. Pag dengan doa ay patulog si Jibril si waktu niya. Pa ini gawin kayo niya ito. Ini doa aja pagtambal sa niya kolek. Pag niya isa magtambal siya, ganima ko Allah ta'ala. Diretso na dito gawin kayo hin. Nalahin ko ulit, semua nggak boleh. Wala hasil pagtambalin si Allah Ta'ala. Si Allah Ta'ala. Naman yan, nanakanak tayo ng tabib. Kawan niya magtambal, iya panawal, lugar pangurong niya maniin. Sa iyo, na niya maka-istoryahan niya ni Asistan Sultan ni. Pa hindi niya, pa inalay, tao magtawal. Asim mo pa hindi magtawal. Sakit-sakit mo. Bang pain niya pain ni makatambalan mata ko ini pangurong ko iya pag naturak ko pernah bisa pilih siya nakanakin pagtek kalain pain nakanakin ini pain problema kung pain makakite ini ni'mat nakurak pangurong ni gaya ko pain makakite bang pain niya makatambalan ni pain pangurong ko si iya pag naturak ko pasunod si Sultan. Pain nakanakin. Sinay pain ni ako naman ko si kauhin. Pag ako manambalin. Nabaya isa ko pain nakanakin, ako naman ko si kao. Napain niya boy, lahi pain niya ako. Napain niya mag-make saksi at yung pain niya niya patut sinumba atau akan gak niya magpapatay, magpakel, lumagurong rejeki, magbaya-baya, sinke magbuat palaitan Allah Ta'ala. Sampai pain ni Sultan Pagtuaran, diyan magpapatay Allah Ta'ala, mati niya. Napain boy, layawe pain. Pandak bisa kole makakita. Balik ni sa. Balik ni. Pagbalik ni, nggak mangikibuk. Nah, kita tuh karya salisin manusia. Bangia bakas kahinan mo makaingin mo. Atau akan niya bakas makatamang tao ko may bata kaya presiden, tinapot ko pain mo, bata ko sinoy. Ayun, bakas kami na magbitin ng sinoy, baka may pain lakas kun. Naboy-boy, ngapong story. Grabe pa hindi lang makatambalan at ringinin pa yun. Hen, tamis ko resultahin. Sino pa hindi makatambalan? Sino pa yun Mikikyo pa yun tambalan, mikikyo pa yun magpain. Ganiya pa yun magpapate, magpakil mo, balik ka na pangtala. Iakanin ni bakainin. Nabakainin maka-story. Sampay tapili, istoryihin si Sultanin pinalingan. Pinalingan boy-boy. Banguwi sa iya. Nakuya ba? Pagkaya mo nakuya. Nung ako ito nga. Boy-boy. Na,
Pag pinalingan, dinakngakawang sine. Mangkot bang sine, masterminding na eh. Ikaw nga ka, kaya binagtagpo sa inyong kirain. Ikaw nga ka. Nanakapay na eh. Nakanakin. Pinalingan na sa nakanakin. Binagtagpo sa tuwa, hindi apay. Apoy, hindi mo sa apay. Lahat na katulungan. Walang bisa lahat na si katulungan. Na pinapatay ni Hello, ipasunod si Sultan Lay. Minasukok nin sa miyaan. Dia tayo dinagtil. Dukaway imapay. Tanat bisa mapay. Na pasulong na isang nakanakin. Minasuk. Pagmalso, amin ka dyan. Pag-sis, iya masisihin niya na matamalsuhin na dyan. Yan eh. Iya ano nin, tukul-tukunin. Lumahingkok na masisihin. Asa basiin masisihin. Gay mati na kanakin. Sampay mag-order sultanin. Dino ko pala kapuno. Bupi, iningketan si Batu sa miya ang batuhat. Bupi, iligiran batuhin. Na pa'y nakanakin ya Allah. Kaune pa ini bahala si me amang nigra na kuat ringin. Na ini kakawa si Allah Taala, da matay na kanakin sampai ilupukan may batu iligiranin pe sabi mga ligirin. Sa sampai pagtauma tinurol pe batuhin bili. Sampai sa mabubas. Napandak ni satek kan sa sultanin. Pamande pa ini sultan may mata ini pa ini lai kaligiran pa ini. Ini pa ini lai kaligiran batu. Problema sultan sa ingit dapat hindi kamatay. Apo ane pinalanuhan pinako acting na lang. Iningketan bertis din sa iyaan pinapuhan yebe may timbu akong ko'y kita rin palen eh. Alam may pukin mo ipi. Iningketan na siya makabuhati. Duklen po ne. Papo Allah Ta'ala inordelan yenikin na tamanan hadje ludi autian dinaktinil lang nakaraki mo pinubasa na pigan Allah Ta'ala lang niya ulang siya pagtel lang sa niya nakaraki pinupigan malimbuhin ni malikpalik may anuhin may mataan sultanin bupihiwaan pagtik ka na ini pa inilay kilakan mo eh wakin naman dyan pa iniwataan ng sultan bago ikite nangyari na sa sultan pain nakakakin sa iyo. Banyak yung pain ni mati ko. Pain sultan na eh. Ang kita ng bukain eh. Iningketan. Buku pain ni panaan. Tinang. Bang pain ni panaan. Panak tigaw pain ni si Alin Sultan magpapatay magpakilong gani asad di ang bani. Napagpana sa miyaan. Ipinasa sultan. Pagpanak patuloy mas kerja panay, gay tawa. Ang kalubhek kasi kita gay kinatamaan, tinahandihan, magtimak na gay tawa sa luwan o sogsol. Niyan yung tawang Allah Ta'ala araw sa inyo na isip ko. Ikat ano ko bang sa inyo, ano na niyan. Iwi na kanak limis sa ilengkuran niyan. Iwag po eh. Napain naman kayo pag-ipain na gino kayo mati, gino ko pain na mati, bangpain na binasanong ka o magpakilumin, magpapatay, magbayabayain, uy, dupain na panaon, dupain na. Si Alin Allah Ta'ala iya magpapatay, magpakilum. Pag binasa ng sultan, iyan, gaan niya on the spot, hindi panas, pumatay na kanakin. Pag matay na kanakin, magkilahak yan, umiyamid ako kauman. Ye, kauman sultan. Binuo kami pa inyo, may naduman, ikaw kayo nito kami. Napanagisa, problema ni sultan. Kung kita ala ni Bembani kay kalam ni patanin. Ibuhala kay komanin. Apa na ngayon ng luwang. Pag ngayon ng luwang sa miyaan. Tinukunan ni Neto kemo ni. Yan kayo wala siya mo tinukunan luwang ni Haji. Pag tinukunan sa miyaan, hinahinang din. Sininikas din. Yan kemo magkakat mo na isinakanakin. Inegkas din. Gani ako magkakat ko sinakanakin, ang tujule po ilaw pi. Gani akhanti ko sampay amban kilahap pi akhanti ko kamundang pangito iye sampay lai magkuwari ang galing nagbutin. Pamirwahi kilahap magsinak makali. Miyaan. Napandak isa
niya nakana niya awae niya dende bahungana. Kulang labi ini anak ni ang mahutalumbahan ni reta papa. Nakaisa pinuel sa may anin, pagi bahungana. Ay ne. Bago kita gaway pinuel sa. Na may ini sa ire bahungana lagi sa patugpa. Tagyo kay anak din susi sa. Gisa patugpa. Pandak bisa pinagisa ni Allah Subhanahu wa taala kana ina patugpa ni gaway ni oh ni ko tamban ni pero sa para surga. Hinet do yang we dende na patugpa para min. Nabi Allah Subhanahu wa taala wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hakim. Wey say ni kaparaha wa Allah taala kay pingatungusaan ni siye. Ngay kay ni dalan niya pangusaan siye. Ina rupay na duserin. Si sultan pagkaran na pay ni tudyo ako. Iliye. Nakisay ninin pasalang nikmat mata. Hekate do nungan si inin istipada atau akan pangaji bang banding mutahap. Amban nikmat, amban pagkahagat tuju Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmatul khas. Ini mata. Lais kita bangtek kan eleksonin. Kalau aku sampai tayang ko aku. Kaya kami ini magtapit kami ni abuli-buli. Sampai magusba kami. Balay magdanakan mintelo inakor is gym. Nami, kami katauhan kami. Ano rin? Pakunta kami siya mag-eleksyon. Sampai mag-eleksyon, pagbisahin, magtinga-tinga. Kuntara kami barangay. Kaya ako lahi si lahat ko. May pagat ko, bisan kumatana, kinahagad ko. Huwag tulay, bebe. May eleksyon niya, sampai eleksyon dahil ko. Bisan kumatana. Na, kaya kalau ano malay si kami, lagi dan ibu ilungan na kami 300. Nakay ko, dupang pa. Sampai magsuntok ni si Iskulan. Opo ako kayo, sinabangan ni Starapin si Iskulan, tinimbang. Hiyo ang kanti kayo, buko Iskulan. Iskulan ko moto, ilungan ko na hatos ko. Pahin ko bang sa ingin. Sampai magsuntok ni siya kanti kayo, nasa iin. Ahin magpapatay, mag-agiwan na kura, atas pesek, atas kolong, na nakinita sulay de. Yan kahadyan tangan dia tawakan neftis ini naman yang ngotak timang galing niya dan buang ang gusto. Ang maniin in Allah Subhanahu wa taala makalanggo pangulong ni kita kahapan. Di kaambo te kang magsarap suko sa Allah Subhanahu wa taala. Ato ni usuras ni na usne. Yang lebih mini sabuk pito ini na bisa ning kisig-kisig suara ko dumayan ban kawayaan ko sumagawa ako yung kawayaan ko Allah kawayaan ni naman Allah Subhanahu wa taala do gaano sa pumagyati ako tanin makatingko ko sila luhandi gabi pagniatan ko makatingko ko lewinin sumagawa hatu yang tasulat oleh Allah Subhanahu wa taala silawil mahfud dehelu ang mapapanjalin na dunya ininin in ako si lewinin si oras ininin si bayi makatingki si eluhandi nabangnya bisa ko watinin pangkal pakalebi dahil doon umiin ang bersaitan tawakan bangnya bisa ko ini hak makakesek sin panglimante pag-ibadate, pag-agamate nila yung agama Islam ininin, yan doon din man Allah Subhanahu wa ta'ala, mali sa ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.